sini kan, kirakan gue. Paling murah. Gila. Bawah. Jadi 5 sini kalau ya. Mana paling dapat seket aku loh. Dapat seket paling. Kan ini Kan. anu nih nyok lu sini kalau 5 sini. Iya. Dapat seket bisa aku loh. Di panganan ya ki. Orang manut. Di panganan gendut lah. Dapat seket bisa lah. Goro lah, boleh sakit lah. Sakit banget. Pak wis 10 ya, ini makan lagi, ini makan barang. Sebenarnya paling lu ki tanggung aja ora. Mesti ora tanggung di sini gitu sih. Wis dorong apa sih kenal? Kan mana kayak gitu ada potong sisan lah. Anaknya bingung bae lah. Potong dari sisan. 6 seket dari 6 seket. 6 seket ya. Anaknya potong sisan gak bagian kau anu ke. Ya anak anu iki lho. Potong sisan. Halo. Dari sicik ya. Kepira ge? Itu sakat. Itu seket. Lima seket ya roli ya. Wow, 6 selawe. 600 ya. Tenyang 6 selawe. 600 lah paling aku lah. Hah? 600 bel aja. 6 sakat. Itu kejauhnya lembut. Kepira ge? Hmm? Oh, seket. Enam kurang ya roli ya, 6 kurang ya. Hah? 6 kurang roli ya. 6 kurang, kurang pira? Kurang seket. 5 sakat. Iya. Ya roli ya. Bulu sakit nih. Wis. Oh, itu orang. Pira? Pira paling. Tas pira bos? Ya 6 kurang paling aku lah. Itu ngomong sedikit. Ngomong. Ya. Ketemu. Iya. Ya. Oh, Pol 600. Polnya 600. oh 5 seket lah. Kepira ge? 6 sakit. 5 seket. Patang atus ali patang atus. 5 sakit lah. Patang atus ya. 5 sakit lah. Patang atus bel aja. 500. GGP itu harus punya 6 sakat terkoyak. Itu harus punya 6 sakat terkoyak. Berapa? Yang mencoba yang 6 sakat juga kudu ngatur. Berapa? Dipahami dingin apa jadi corona kan. Pasti. Ngomong di desa kan enggak. Dijupai ngono bener apa. Yang pira mau 500 ya? Iya lah, itu jangan 6 sakat yakin apa itu. 500 bel aja. Kalau berbes yang 6 sakat. Mau tuh 500 ge. Tambah 20 ya kena. Itu 6 sakat apa nane? Tambah 20 ya. Tahu nih saya order. Ngomong sakat kan ucap. Baik itu tuna biaya apa nane? Dijupai sakat itu di desa kok mau bayar aja. Bayar. Kantong. Bukan. Kepira kang? Bolu seket. Bolu seket. Bulu seket. Oh iya. 600 ya roli ya 600 ya. Busung guna yakin hak jantungnya. Ini gede lah apa? Bolu seket.
Ke 700 euro li ya. Jan temenan. Tulane nyamlang kabeh yakin. Ye, pedesan lagi nunani pangat ya. Ya iya aku yakin itu kan bener-bener tuna ora rugi-rugian sendiri tuna. Lagi nunani Karena pangat. kok 300 400 hingga 700 Sampai ekor ya. seekor. Aku 3 juta dol 3 likur 5 pasaran piye. Di sini mlebu iki kira-kira Aku boleh itu sing 650-an paling lah. berarti lebih ke seket kuat ora Ya ora dadi. iya kan jadwal tepahamna ya basi. Ini 650 yak na ya. 700 ngono aku kena 50 100 ora ya, golong-long lah. Paling aku 700 ora apa-apa. Dan 700 tak peken ora apa-apa. Ora apa-apa. Aku tanian cilik kan, dia kan tanian cuma dan bulu. Iya, iya. 700. Ora Orang apa-apa. tuh naik ora apa-apa lah. Golong-long gawa 10 siji ya. Paling 650 ora apa-apa. Makan kartu kok. Iya. 600 aja 600. Oh, 700 lah. Roli. Guru seket nih. Ora Guru seket. apa. Telu kurang lah. Yang 300 ya. Oh, ora wani 300 ah. Ora wani 300. Ora wani. Wani ne? 200 euro li ya. Sing oli piye? Siji 55. 35 oli 35. Oh, nyong papat. Tira. 35 ya. Oh. 55 nih. Ora wani lho. Kering. Asik ya. Hmm? Tira. Ini dia kan 16 ya. Anu golek sing potongan lah. Iki kiri. Iki pira aja? Ya sangat seket. Sama 50. 700 oli. Gimana tuh? Nyame. Sangat kali. Ora wani lho. Ini kok mana itu seket dulu. Sangat ya. Ora wani lho. Golek sing 600 700-an lho. 200. 600 oli 600. 600 euro li. Nang selawe ya. Paling 700. Paling. Rawan lebay nang selawe ke lah. Oli akeh ci. Oli akeh. Kacine ket shooting. Saya badar ya. Saba jenengan? Mulai langka sih wedhus Iya, kayaknya ya. mulai langka. Kebel-kebel toh. Jawane kurang ya. Tapi gembelan malah murah gembel. Mulane jan perlu sinau maning nek nggo bakul daging ta ya. Iya. Dia 6 itu. Tapi nek nggo tulang dagingan kan enteng. Nang selawe lah. Ya nek sing kaya iki murah, Mas. Tapi nek sing Sakit lembut. ora wani? Sakit. Selawe lah. 30.000 angel temen anjung ora nang dimangi ora. Ya isan sama no.